Yes, shuti bakunzi ba Amavubi News nkomeje ko ngenda mbifuriza bwanenza nkomeje ko ngenda mbifuriza amara y'Imana ndetse n'imigisha byayo nkomeje ko ngenda mbifuriza guhirwa ndetse no kugenda mugira kuri byinshi kabisa kuri uyu munsi birumvikana. Shimiye wamaze gukora subscribe, wamaze gukora subscribe, wamaze kumenya ko iyi ngiyi ariyo channel ya mbere kwisize muzi kugeza ku makuru avuga mu kipe y'igihugu Rwanda Amavubi. Ibyo rero ndabigushimiye cyane kuri wamaze kubimenya rwose ko iyi ngiyi ariyo channel ya mbere kwisi yizewe muzi kugeza amakuru avuga mu kipe y'igihugu Rwanda Amavubi ikugeza amakuru mu Mavubi yonyine itakuvangiye kabisa, aho arahanga kabisa usanga ya makuru y'abakinyi b'abanyarwanda baba barimo bagenda bakina i Burayi birumvikana, baba baragiye bavukira i Burayi, baba barimo bagenda baca bakina muri bya bihugu nyine muri bya bihugu kabisa by'i Burayi, baba barimo bagenda bakora ibitangaza, babakinya baragiye bavana mu Rwanda bakajya gukina i Burayi cyangwa se bajya gukina muri Afrika ndetse nyine ahari hose hanze y'u Rwanda. Nahanga tugenda tubakubwira ya makuru yose avuga mu kipe y'igihugu Rwanda Amavubi, nahanga uyumvira bagambere rwose. Niyo mpamvu rero ugomba guhita ukora subscribe n'ubutarurayikora. Wamaze gukora subscribe ndabigushimiye, nawe uyikoza aka kanya ndabigushimiye, yewe nawe ugiye kuyikoraho mu kanya kabisa, naka kanya ugiye kuyikoraho cyane ko nta kiguzi gusaba, no umutima ukubwira ngo koraho wonyine wumvire rwose, nta masegonda bigutwara, nta kiguzi n'ibinagusuzuguza aho bikoze, ahubwo biribuze kugufasha kujya ubona amakuru avuga mu kipe y'igihugu Rwanda Amavubi ku gihe kandi akakugeraho yizewe asesenguye bimeze neza cyane rwose. Ubwo rero kora subscribe n'utarayikoraho, kora subscribe kabisa, kora subscribe rwose, kora subscribe ubundi tugiye guhita twinjiramo kabisa, tugiye guhita twinjiramo neza cyane kabisa, neza cyane. Tugiye kuba twagenda turaka ku bintu byinshi rero, tugiye kuba twagenda turaka ku bintu byinshi, tugiye kuraka murabizi gahunda ihari. Iyi ni episode ya gatatu, uyu ni umukinnyi wa gatatu tugiye kuganiraho. Muri babakinyi umutoza Adel Amourouche yamaze kwagenda ahamagara n'abakinyi bagera ku bakinyi 8, n'abakinyi bagera ku 8 bashyashya mu Mavubi mutari muzi, ariko bose icyo bahuriyeho n'abakinyi badasanzwe b'ibyamamare. Bamwe n'undi twari dutegereje kubabakurikiranye, twari dutegereje twibaza ese abakinyi kuki bataza kandi abakinyi bakomeye badasanzwe, ese bagora u Rwanda kugira ngo baze kurukenera. Ubwo rero rero tugiye kuba twagenda kabisa tuganira noneho nyine ku mukinnyi kabisa, ku mukinnyi wa kabiri wa gatatu. Uwa mbere twaganiye n'umusore bita Ali Enzo, twaganiye ku musore bita Ali Enzo, niyo mukinnyi wamagawe ku kubitiro kabisa, umusore mwiza cyane ukina w'umudefenseur kabisa umeze neza cyane. Kuri iyi shuro rero tugiye ku shuro ya kabiri twaganiye ku musore bita witwa Warren Kamanzi. Ibyo biganiro nizere ko byose muri mugenda mubikurikirana, nawe yamaze kubagenda hamagarwa. Umusore witwa Warren Kamanzi umutoza amaze kubagenda amuhereza invitation, umusore ukomeye cyane ukina ikipe ya Toulouse yo mu Faransa. Kuri inshuro rero, kuri inshuro tugiye kuba twagenda noneho twinjira kundi musore. Uyu musore we noneho ni igihangange kabisa, simuvuga ntaravuga ibigwi bye, ngiye kuvuga ibigwi bye ubundi ibintu byose muraba mubyumva kabisa, ubundi mite mbabwira aho bigeze, mbabwire uko byaje kuba byagenda birangira. Umusore bita bamwita Noam Emelane, bamwita Noam Fritz Emelane. Numukinnyi w'umupira w'amaguru w'umunyarwanda wavukiye mu Faransa, akina ku mwanya wo mu busatirizi kabisa, cyangwa se no muwinga mu kipe ya FC Groningen yo mu cyiciro cya mbere kabisa hari mu gihugu cy'Ubuholandi muri Eredivisie. Rero uyu musore yavutse ku itariki ya 24 Nzeri mu mwaka 2002 kabisa mu mujyi wa Palais Le Monial mu Faransa kabisa. Afite uburebure bwa 1.79 ari muremure cyane, arashinguye ameze neza cyane kandi akoresha ukuguru ukw'ibumoso. Uyu musore rero mu mateka ye kabisa mu mwuga mu makipe y'abato, uyu musore Noam Emelane yatangiye gukina mu makipe y'abato ya FC Bruxelles Entente. Uyu musore ayivamo yayibayemo kuva muri 2011 kujya 2017. Uyu musore yivuyemo yerekeza mu kipe ya Amiens kuva 2014 kujya 2019, aho yagaragaje impano ikomeye cyane mu buryo yifujwe, yahise yifuzwa n'amakipe menshi akomeye cyane ku isi, harimo ikipe ya FC Barcelona kuko yaramwifuzaga cyane kugira
kugira ngo abe yajya kuzamurwa muri La Masia. Uyu musore yifujwe na Juventus, yifuzwa na Paris Saint-Germain, gusa ikipe ya Manchester United nayo yari kumwifuza ngo ariko yo inamupropoza ko yahita inamuzamura ko najye gucishwa muri academy nkuko Barca yabyifuzaga. Ariko uyu musore nyine urumva Juventus yose ikipe icyo gihe yari ikipe yamukurura cyane. Urumva amakipe yararimo akurura cyane ni ikipe ya Barcelona ndetse n'ikipe ya Manchester United, ariko Manchester United ikamupropoza ko izajya imuhereza n'umwanya mu kipe ya mbere, mu kipe nkuru. Uyu musore yaje kubahita yemera kabisa kuba yakwigira mu kipe ya Manchester United. Mu kwezi kwa Gashyantare mu mwaka wa 2019 Emeran yerekeje muri Manchester United, aho yasinyerera amasezerano nk'umukinnyi w'umwuga kabisa. Mu gukingo uwo mwaka n'umundi yagaragaye cyane cyane mu makipe y'abato ya Manchester United, ndetse yatsinze igitego mu mukino wa gishuti batsinze mu ikipe ya Leeds United muri Nyakanga 2023 kabisa. Uyu musore namenyekanye kuko yakundaga kuzamurwa mu kipe ya mbere ya Manchester United akaza gukinana n'abakuru nyine birumvikana. Uyu musore rero ku tariki ya 24 Kanama 2023 Emeran yasinye ikipe ya FC Groningen amasezerano y'imyaka 4 nyuma yuko yari kubona muri Manchester United atari kubona umwanya kandi arimo agenda asubira inyuma. Uyu musore rero yahisemo kuba kwigira mu Buholandi kabisa, yahisemo kujya mu Buholandi muri ikipe yitwa FC Groningen kugira ngo aze kuba yagenda yajya mu ikipe nyine izamu umwanya kabisa agakina kandi anakina n'ubundi mu cyiciro cya mbere, ubundi kariyeri ye ikareka gupfapfana kandi akiri muto. Uyu musore agera muri ikipe ya FC Groningen. Iyi kipe rero yayigezemo aturutse mu kipe ya Manchester United y'abatega imyaka 21 mu mwaka w'imikino wa 2023-2024. Yakiniye rero imikino 14 muri shampiyona ya Eredivisie. Atangira rero kwigaragaza nk'umukinnyi ufite impano mu mwaka w'imikino wa 2025 rero turimo amaze gukina imikino 3 muri Eredivisie, yatsinzemo igitego kimwe. N'umukinnyi mwiza cyane birumvikana bidasubirwaho. Uyu musore Noam Emeran afite ubwenegihugu bw'Ubufaransa ndetse n'u Rwanda, kuko papa we ni umunyarwanda. Yakiniye n'Amavubi rwose, uwo bitaga Fritz Nkusi, yakiniye Amavubi bidasubirwaho. Yakiniye Amavubi we, papa we yakiniye Amavubi. Ya Amavubi yararyana kabisa, yagiye mu Cyafrika. Uyu mugabo yarayarimo. Uyu mugabo Fritz Nkusi nyine ubwenegihugu abukesha papa w'umunyarwanda wakiniye Amavubi, ariko ntabwo ari umunyarwanda neza, ahubwo mama we umubyara we ni umunyarwanda pure, ahubwo papa we yarahawe ubwenegihugu kugira ngo akine ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi, ariko ntabwo ari umunyarwanda, ariko mama we ni umunyarwandakazi. Rero mu mwaka wa 2017 uyu musore yakiniye ikipe y'igihugu y'Ubufaransa y'abatenga imyaka 16 U16, aho yakinye imikino 2 kugeza ubu. Rero nta makuru kandi nta cyemeza kabisa, nta nubwo yigeze akiniye ikipe nyine nkuru y'igihugu nkuru nyine y'Ubufaransa, bivuze ngo yemerewe kwakinira ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Ariko rero uyu musore nyine yemerewe kwakinira birumvikana ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi kubera inkomoko ye birumvikana ababyeyi be. Uyu musore imibare y'umwaka muri iyi season ya 2024-2025 ikivuga amaze gukina imikino 3, igitego ni kimwe, assist nta nimwe, iminota 63, umubare w'ibitego ku minota 90 kabisa ni 1.43 kabisa. Uyu musore amaze kuba yatera amashoti yose kandi akaba yarabaye meza nyine cyane ku kigero cy'100%. Uyu musore rero akaba ari umusore igihe ari mu kibuga biba byitezweho ko yatsinda igitego ku kigero cya 0.73. Uyu musore akaba ari umusore kabisa ku kigero mu gihe yari ari mu kibuga yatanze imipira igera ku bantu yayigeneye kabisa ku kigero cya 63.16 kabisa ku ijana. Urumva ko ni umusore umeze neza cyane. Nuko nguko ibintu bimeze. Uyu musore rero Noam Emeran, uyu musore bita Noam Emeran kabisa, akaba ari umusore byitezwe yuko naramukaje mu Mavubi, umusore bita Mugisha Gilbert
Mugisha Gilbert ashobora kuzaba yatangira kuba yasogongera agatebe akumva uko kanurira, akumva uko ibintu bimeze, kuko simpamya yuko Mugisha Gilbert yakwicaza umusore bita Noam Emeran. Uyu musore Noam Emeran agakanya ahagaze agaciro k'ibihumbi 200 by'amayero, ahagaze agaciro k'ibihumbi 200 by'amayero kabisa. Uko nababwiye afite imyaka 22, yavutse ku itariki 24 mu kwezi kwa 10 mu mwaka wa 2002. Uyu musore nkuko nagiye mbivuga kabisa, nkuko nagiye mbabwira, ashobora kuba yakina nka nimero 11, ashobora kuba yakina nka nimero 7, yashobora no kuba yakina nka nimero 2. Uyu musore ashobora kuba yakina nka nimero 11, nimero 7, ashobora kuba yakina nka nimero 2. Uyu musore mu byangombwa bye bidasubirwaho, mu myaka yashize wajya kujya kuri transfer market ye, cyase mu bihe byashize wajya kujya kuri transfer market ye kugira ngo no mubyemere neza Noam Emeran. Abamuzi abakurikiye transfer market ye kuva na kera. Kuri transfer market ye hari ahantu abari ngo citizenship, uyu musore akenshi habaga hariho nyine ko hariho France gusa, nyine ko ari umufaransa, ibyo byonyine. Ariko ubu ngubu umuze kuyisura hariho Rwanda, France, Rwanda, afite ubwene gihugu biri nyine ubu ngubu n'Ubufaransa n'u Rwanda byamaze kurangira, ibintu byamaze kurangira. Uyu musore ni umusore w'Amavubi bidasubirwaho, ibyo ngibyo byo si ikintu nyine kikiri inkuru. Uyu musore yamaze kuba yagira ute, yamaze kuba yakwemera gukina ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, kandi nyine yamaze no guhamagarwa kuri iyi nshuro arahari, rwose. Ejo bundi ni ukumutegereza kuri iyi collab ya Algeria yamaze kuba yagerwaho, invitation yamaze kumugeraho. Na mama we atuye hano mu Rwanda, ubu ngubu mama we ari mu Rwanda, mama we yagarutse hano mu Rwanda niho ari. Ubwo rero uyu musore w'ikipe yitwa Groningen uzanasoza amasezerano ye mu kwezi kwa 7 ku tariki 30 mu mwaka wa 2027. Uyu musore rero ntagendutse nyine, uyu musore agomba kuba ari hano mu kipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Ni umusore ukomeye cyane, ni umusore udasanzwe kabisa, bamwita Noam Emeran, akaba ari umusore wa Noam Frit Emeran kabisa, Frit Nkusi, ni umusore witwa Frit Nkusi. Uyu musaza rero nawe yakiniye ikipe y'igihugu n'Amavubi. Rero ntagendutse umusore we bita Noam Emeran agomba kuba ahagaze ari hano i Nyarugenge kabisa, ibintu bimeze neza cyane. Ubwo rero kora subscribe n'utarayikora, wowe wamaze gukora subscribe nawe ndakwibutsa ko ugomba gukora kuri like, comment, ubundi ibintu bikagenda neza cyane. Muri comment zanyu murabizi ko nzisoma, ubwo rero muri comment mutwandikire kabisa, ubundi ibintu bikomeze bigenda neza. N'utarakora subscribe hita ukoraho, maze tuze kubona mu biganiro biri imbere. Ndabakunda cyane, Imana ikomeze ibarinde kandi ibiteho. Ciao ciao.